Once ngolem u Chief Executive Member ke KHADC uba penyat sing sim ya ke jingklat u MDC ke nong thamai constituency uba latip langkar kongor. Uba penyat sing sim ula penpawi ke jing sngosi halor ke jingklat no jong uba latip lang bat uloong bakalong ke jingdu nong ke bakraw ya ke KHADC bat ya ke nong thamai constituency. Uba penyat ula paru ke kerwak ngolem syaki bahayi ngesem bat kumju ru ikipat ba ke nong thamai constituency. Shushu loong, bana kaliang ke KHADC kum kadak kajing buram kaddu yu uba latip lang, barok kinong tere ke KHADC kin yo syuti shiteng sngi la syai ke sngi ke katlai tere unailur hajar husa. Aku CM jong ka Khasiel Southern Mas District Council hari kat kita khot jong ka AC ki EM barok bat ki MDC barok mentah jarmit ka kat atarik new September aja usang ngidap dah ka jing susi bantip ba iba latip langkar kungor ibalong sitting MDC jong ka nok thamai hajuk kapor kumu chairman jong advisory committee jong ka KHDC mentah ila klan no dang mentah kami po civil hospital hadin bala yo education ka bala slam te nakalian majungi kumban syukan mau iba latip langkar kungor ilalong UMDC nadu senam hajar saw kamu la sautam ilabat kum MDC hantai po KHDC balami khamat ya kanong thamai constituency but kani kajing syajit jung i sausin kenti klem syarem ka pen i ba ki pai ba jong kanong thamai constituency ki syania ye i kum nong i khamat dan kum nong i lam Syaka District Council te kajing klat no kajung i kalong kajing du ka baklaw ini kum ka council damar ilalong beriu belah nok sinyang shibun ba hak ka sinsha ka kada kamtam hak ka sanyima sima hak ka bede ba ka District Council ilabat tu kum CM shipor ilabat kum EM in charge secretariat hatu kapor ni kemau ki bun ki kam ki senjam ke balashim nakalian chui hak kapor ba idam bat kam kalau long ka jingmentoi ya kari kerja kan rem te kajing klat no kajong i kalau ka ik kajing du yang i ko council bangidu sa uai pak usinya namba nalor iba tin world khar barang syuklat nang shen te nakalian jungi kum ka district council brokawe ni pha ka khubor smulam syaki bahayim hasem wajan ki khun ki hinman ki pala minta ki marjan apa ki sabah bati minta di baru ke bahaya badan jeng dai ke bajan bati te kumju ru ni pha ku bos bulan ru i pai ba kan of my constituency ki bladu no ibu nongelam du MDC joki but nakalian juga executive committee ni layo banyak slot barkatu kami ki EM benta te kum kandak kajin buron ya ba latib lang wala no sinyang shibun nakalian jungi ho kadai marmar Andre kakla formit Andre ngila patha ya office ya secretary ban kami ya notice ka order ba la syai kasngi podium ka khalai kare baka baki notre kim yo shiteng sni kum kadak bangi kham no office shiteng sni kajing ya dan mental ban penpau kajing susi ringkat pakai yang hakani kajing duno ya bala de langkar